Kanong ba silong haksin kong kelas dang biang ya kajing kangdam ba asngi kabane hadu ka step singi balang kumsi benta ban penklan ya kajing kun yu coronavirus. Halo kani kasin jam bala sim da sarkar na kaliang wamili ka mausin ram ba HM sang pliang ula kentu ya ka sarkar jela ba kaladon kam ban perking susu ya kurkom ipas online kanang ba kipai ba kin om yo ban sang ne ban rung ban mi kat bom la kalong hapo ne sabar ka jelaru. Katai kajing ajing mut jung u kalong ban la ban te lakam no ya kajing pang ka bala kiu step ba hakibrio ki boyo covid hapo megalia. Tat hadu mentahi kebapun kibiyo uti virus kidi nak sipai BSF badru langba kibriyo kibalik yatho sakhana para. Kani kajing lockdown biang sa sisien kaba arsngi kaba rai dengan sarkar kalong ke kaba ngimsim poi perkhat bahkan dia long kumne hadin ba ka sarkar jungi kala peniaj ya kani ka jing ya ka covid-19 baro sikato nakaliang pajba nakaliang ki dorbar snong bat baro hinong snong kala don kajing ya tre lang tre banwan ra ya kakoi kakhia banwan ra ya ka sungsuk sorsan nakaliang ki dorbar hila persyangkat bala ban maintain ban contain ya kani kajing pang ban ai kuble ya ki baro andre ko susi kalong ba menta hakajing sapriang jong ni u jingpang hakini ki khendiat singi nilai ui ba nakaliang ki BSF ru kim shamla sho bakin bat lakam ya ka jingpang hapo ka kam juki nak kiru kala poi sa tam spa te kendiat ka poi sakani ka jing sapriang lumba balik bayat ho sa khanapara te kala long ke ka bapen kendiat lingi baro ba ni baro ni tip hi ba kani ka jingpang ka sapriang step ha do ta tingila kibril ki balik kila de bakin pikir bah ya jing sumar ya lade anda kilawan phairu kila de bakin quarantine ya lade re ngiyo I ka jing long careless nakaliang ki kato ka ni gibril te kalong ke ka ba penkendit yang ibaro habangi lay persyangkat bala ban contain ban ya sumar ya bahaya lade re ka jing bom simkhia kita gibril ki balik ya mata kan ni gaya tho ban dalawan phairu kila de bakin quarantine ya lade hadu bandala shem nakaliang ka sarkar mata imban se happen senjari upai ba berkoi ban hab lockdown biang kini hi arsngi nimtip yo kan ni lockdown kadang hab continue biang sa sisngi arsi hadu bandalap ye kita ki contacts baro te kalong ke ba le se nakaliang ka sarkar ru in hap ya kam shim kata ka rai ladi bakin ni ban kam to inshu ya kumgini ki permission ban ai ban lek kat bomon ban room kat bomon ya kamta mi ki bri bon nabar ni hap ban ya pej mahamta ke kalong ke ka ba lese ka bapen kendit review yang bat nang ni syakmat ni ban husiar bha haba ni ai permission ya no ban lek ne ban room ha kadi ka kamram jo sarkar hakanu kurkom bakidai bakin pensistem ya kumgini ki bri te ka ain ka don kidewan pendon kami ka ain kat kumba ni sutu ka don ka Indian Epidemics Act te kata kawai nalor kata laga kang dei shisha sakum badewan penat haki IPC te ka chong haka jing start jong sarkar ni haka sarkar bakan le ke badewan le teng haka apply online but ki genuine case ru ni reject ndrei ki bomlong genuine padeng ni allow ki te kalong teng ka bakla te namar kata ka government mentanang ni sakmat ikibril ki bandrung hapo hajala jung iru kidei bakinda check kidewan dia pentikina ye kai ka daw bakiwan badi ikibril ki baw kwa ban mi na ka state jungi ban le chabar ru ya kata ru ngi de ban da wat khobor ma ye kai ka daw baki kwa bakidle